العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله سيني بنك جولد دو في درس ومبه ndarude en ma heɗito en ɓen ka yaasi aray hiɗen janngude ka deftere meɗen ɗo rawa'i'ul bayani tafsiru ayati l ahkami min alqur'an ko windi nde deftere ɗo ko cheikh mouhammad ali sabuni. aray ko wonɗe yewtude ko fi ayeje wonɗe ka alqur'ana marɗe ñaawooje e hanuɗen hutorde e nder gurdam men ɗan. ñaawooje ɗen noon e saa e goo haɗa ko ñaawooje fiyen waɗu e saa e goo kadi ñaawooje goo ko fiyen accu. haɗay darsu men arano on hari ko yowodirno kon e fatiha e yewti en gayni fi fatiha on. hande darsu men ɗimmo on ɗo koko yowodiri e fi mbilankaku. o wi ɗo almuhadaratu thaniyatu mawqifu lshariati min alsihr, ko honɗum woni ka sar al islamu on jogiti ɗon mbilew. qala allahu taala audu billahi min alshaitan arrajim ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. عليكم آية جدني ko nder ɗe ɗo wonɗe ndaarude ko honɗum islamu on wi'i fi mbilankako, fi mbila yaagal. enen hiɗen takkora ɗon ñanne yaagal ɗi ɗiɗi haɗa hiɗi wawa yaadude ka sihru ɗo. attahlilu lafdi mana ko firugol konnguɗi ɓurɗi luggude ɗin e nder koko ayeji ɗen sifi ɗo kon. fuɗɗoɗen kalimatu nabada. annabdu ko ɗum woni masdar on. nabada ko fi'lu, inde mum nden tigi tigi ko annabdu. ko honɗum woni annabdu ko attarhu wal ilqa'u, yani ko feragol hunde, ƴetta hunde nden feronde hawka. fanabadnahum fil yammi ka ayaji qur'ana. allah o wi'i fir'auna e yimɓe mum ɓen allah o ƴetti ɓe feriɓe ka nder maayo ɓe yooli. wa minhu nabidu lilchey il muskir. no inne nabid kala ko sulinta,
وسمي نبيذا لأن الذي يتخذه يأخذ تمرا أو زبيبا فينبذه في وعاء أو سقاء ويتركه حتى يصير مسكرا. كوني نبيذ يتقول تمر ما ريز هندو دون أكادون إميرانهم makna nyolna kono woli Singaporeer on digi wada ɗon ha ne ɓoya on tuma noon o siiwa ɗan ndiyan ɗon ko ɗan ndiyan ɗon o jillinirta e goɗɗum mo yari ɗan tun sulay yani ko noon ɗin piiji ɗon ƴettete wattere on no wiyete lambeede ko tamaro no dagi no ñaame kono ɓayro ñolnama konko siiwi ɗon ɗum ɗon on si jillindirama si goɗɗo yari tun o sule. wal manbudhu waladu zina li annahu yunbadhu ala tariq. goɗɗo si innama manbudh yani hawkaɗo si innama manbudhu haɗay ko ɓiɗɗo fattu. te arabu inni manbudh haɗay ko ɓiɗɗo fattu, sabu on tigi heɓa e fattu tum ferewo ka laawol, liɓa ka laawol. gimɗi ɗin ɗo en wallina fi majji. wara'a zuhurihim, ka ɓaawo maɓɓe. hada mathalun yudrabu liman istakhaffa bishay'i wa arada anhu jumla. si innama ɓaawo on tigi ko misal, wona ɓaawo ka memeteɗon mbaɗawe ga ma ko noon ko misal, ko kala hayfinɗo fi hunde o hawki nde o yejjiti fi mayre o hucciti o haɓani haɗa ɗum ɗon o waɗinde ɓaawo makko. hunde nde a hettina fi mum nden ko ɓaawo nde wondirana e ma, hunde hettinɗa fi mum nden ko yeeso waɗirtande. joni noon kala ƴettuɗo hunde ɗonki hettinde fi mum nandete o waɗi ɓaawo makko. arabu ɓe wi'ay ja'ala hadha al amra wara'a dhahrihi wa dubura udhunihi. min deftere nden ɗo ko idnihi windi, joni onon monte wattum udhunihi, ko udhun ka ɓaawo noppi ga, kala ko wontiri ɓaawo ga. wara'a dhahar ka ɓaawo, dubura al udhuni ɗum kadi ko ɗum toujours ga ka ɓaawo. qala ta'ala wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya. ƴettuɗon wattuɗo ɗum ka ɓaawo. ka annahum la ya'lamun. tashbih, kaf on ɗo ko harfu tashbih wiyete ka balaga. ka annahum ɓe wa'i la ya'lamuna waɓe ɓe anda, ɓe wa'intini wasi ɓe anda. man yajhal, ko nandindingol ɓe e majjuɗo mo anda. li anna al jahila bish-shay'i la yahfalu bihi wa la yahtam li annahu la shu'ura lahu bima fihi min al manfa'a. ko nandindingol ɓe e on majjuɗo, sabu majjaɗo hunde o hittinta fi mayre, o toppitotako nde haɗay o so'a fi mayre ma o so'a nafano e mayre sakko o hittina fi mum o anda. wal ma'na yani aya on ɗo nabadhu kitab allahi wa taraku al amala bih ala sabili al inadi wal mukabara ka annahum la ya'lamuna annahu kitabu allahi al munazzalu ala rasulihi al karim. aya on ɗo ko firi wondema ɓe feri deftere Allah nden ɓaawo maɓɓe, ɓe acci gollitirde nde few e hoore mawnitare e hownare. wa'i wasi ɓe annda wondema ko deftere Allah jippinade e nulaɗo makko tedduɗo on. wattaba'u aya ɗimmo on addamiru li fariqin min alladhina utul kitaba wa humul yahudu. nabada fariqun min alladhina utul kitaba, aya aɗiɗo ɗon on
wattaba'u yani ko wiigol wattaba'a fariqun min alladina utul kitaba yo noon fi wata fillita waddi damiɗo a waaw on ɗo wattaba'u yani homɓe fariqun min alladina utul kitaba yani ko ɓen ɗon wi'a الضمير لفريق من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود ضمير دوكو واو on ɗo اتبع on ko ɗon fi'lo woni waaw on ɗo ko ضمير ɗon للجمع جمع الذكور يعني ko فريق من الذين أوتوا الكتاب فاندا ɗo قال الزمخشري ko winduɗo deftere tafsir أي نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين yani o tokkidiri ɗo o wi ɓe hawku deftere nden ɓe jokki ko seytanuji ɗi woni jannude kom ma jangude kom wal muradu bil ittiba'i التوغل والإقبال على الشيء بالكلية معناه ko si innama jokkugol ko argol ukko e hunde nden jeɓani fuu mayre no woniri noon ukko e mayre waɗa haɗa oɗo innama o jokki tatlu watta bi mana on ɗo tatlu on ko fi'lu mudari o kono mana makko on ko talat fi'lu madi mudari'un bi mana al madi tatlu ko fi'lu mudari kono mana on ɗo ko talat mana feƴƴino si innama fi'lu mudari haala arabu harayno wadde ko ɗi woni jangude kon kono ɗo joni enen feeno ɗo ni ɗi gaynino jangude wona joni ni ɗi woni jangude fa huwa hikayatun li halin madiya yani wiigol tatlu on ɗo ko ɗi jangayno kon ko ɗi wonno jangude kon mana gaynama jangede lanni haɗa bi mana talat وتتلو يعني تحدث وتروي وتتكلم به من التلاوة بمعنى القراءة إنما تلا يتلو تلاوة جونن سيكو دبو إن تلت تتلو سيكو nandindina e debbo kadi inne tatlu ɓeɗo joni ɓeɗo ko jam'u hande kadi ɓe waɗanama onno wentelan ko e ɓe nandindinama e rewɓe ɓennayi jam'u taksir tulhaqu bil muannath yani jam'u taksir ko waɗanaynoɗa muannas kon ko ɗum waɗantama قال الطبري ولقول القائل هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان إمام الطبري كتفسير مكة wosi goɗɗo wi'i himo jangude no mari e haala arabu ma'naji ɗiɗi ahaduhuma alittiba'u ma'na go ko jokkugol kama taqulu talawtu fulanan ida mashayta khalfahu wa tabi'ta athara yani ɗo ko jokkugol goɗɗo mana mi jokkimo tala no wana ma'na jokkugol kaari feƴƴi mi jokki on ma'na no nder kalimatu tala wal akharu alqira'atu waddirasa tala kadi no mari ma'na hada ko jangugol kama taqulu fulanun yatlu alquran so inni fulanun yatlu alquran hada o jangay woni wona jokkugol bi ma'na annahu yaqra'uhu wa yadrusuhu ظهورهم واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي كانت تقرأها الشياطين وتحدث وتروي بها في عهد سليمان بأجتي دفتر علنهم بوترين باو مأبه بجوكي دفتر ملياغل دايني ko anduɗa hari seytanuji ɗin no janngayno yewta fillo ɗum
feendo laamateri annabi Suleyman. الشياطين المتبادر من لفظ الشياطين أن المراد بهم مردة الجن. إنما الشياطين ko attoto arde e haqqille nanuɗo on wondema haray ko jinnaji ɗin, jinnaji bewɗi ɗin. wa bihi qala ba'du almufassirin, kalama koɓe go inni shayatin on ɗo ko fani ko jinnaji ɗin. wa qala ba'duhum almuradu bihim shayatinul ins, kalama koɓe go wi'i wona jinnaji ɗin ko yimɓe ɓen, yani yimɓe bomɓe ɓen ka yimɓe ko ɓen fana, wona bomɓe ɓen ka jinnaji. wal arjahu, kono ko ɓuri lollude tigi tigi, anna almurada bihim shayatinul insi wal jinn, mana ko hawtidirte ɗon sendidirtake. si innama shayatin ko ɗi fo shayatinul insi no tawa, shayatinul jinni no tawa. كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نودك الله هو تدريبه إن شيطانوجي يمبه شيطانوجي جنة مبه مبنو سوندو أويا يوتا مو إغندو حالاجي چوبي نادي حالا كو هوري ميري haala fenaande labinaande haɗa koye hoore meere. ala mulki Suleyman ay ala ahadi mulkihi wa fi zamanihi. si innama ala mulki kalamateri Suleyman wona kalamateri Suleyman ko feendo laamateri Suleyman. fa huwa ala hadfi mudaf, yani ala ahadi mulkihi, jonom ahado montama kon ɗo woni mudaf, wa mulkihi mudafu ilayh no sellaka haala arab. joni si wigol ko fi sa'i laamateri makko, sa'i zamanu laamateri makko. qala almubarrid ko kalamo kojo ha luga arabu, ala o wi bi ma'na fi, no woodi ka ala yewtete fii mum ka haala arabu hara ko fanda e mu'um ko fii. andi ala ko dow, fii ko nder. nahnu al'ana fil masjid, enen fen ɗo heɗen ka nder juulirde. ne wawi joni mukabbiru sawti alal masjid, micro on no dow to, o parlero ɗum on ka yaasi to no dow. joni si innama ala ko dow hunde, masalan fenda ɗo kun ɗo no waali ala tawila ka dow tabal, enen ɗo heɗen ka nder juulirde, kono heɗi lontodira. sa e goo wi en ala hara ko faandi ɗen ko fii, sa e goo kadi wi en fii hala ko ala faandi ɗen. e misal o wi ɗo ala bi ma'na fii ahdi mulki Suleyman, ko e nder laamateri makko ni, e nder sa'i laamateri makko ni, wona dow laamateri makko ni, wona dow laamateri ni, ko e nder laamateri makko ni. kama anna fi bi ma'na ala, kama fi qawlihi ta'ala la usallibannakum fi, bi ma'na mi panday on e nder judde judde tamaro. kono woni juddere ko leggal ngal singa soppama ko luttata ka leydi ɗon koko ɗum nodde juddere. joni noon on no wendelan Firawna o wino joni awa mi aray on mi henda on mi haɓɓa on mi darna on ɗon mi haɓɓa on ɗon ha maayo goto on tigi mayira seeɗa seeɗa ha o lanna. joni noon fii on ɗo o wi fi judu'i nahli, wona o seekay juddere leggal ngal o waɗaɓe nder ɗum, koye dow maggal ɗon haɓɓata ɓe. joni fi on ɗo kanko kadi o ari bi ma'na ala. amma Suleyman ko ismun ibraniyun, yani ko haala ibraniyankoɓe, mana haala al yahudiyankoɓe.
ha joni haala kan no lutti ko ɗum ɓe israel ko ɓen wolata aray honno men telan no ɓaɗodiri arabu kono wona arabu bindi ɗin ɓe ɗaɓɓani hoore maɓɓe bindi joni noon kala haala janana si arabu ɓen ari ɓe watti wolude kan haala ɗon ɓe jogoto kan ko ɓe jogoto haala arabu ɗon kon haala o haala si neɓama wolede ha ni haala ɗon hannde kadi enen kadi ɗe mari piiji goo ko inneten ɗo joni o perdi perdi wona pular kono joni wonti pular kala pullo mo wiɗa perdi haare mo andi ko honno fandiɗa yani wonti pular joni haala no wawi iwde e nokku goto ara naata e haala konngol ma ɗuma wona ɗon ha jama fo ƴetta wonti haala mum donc Souleymane arabu ɓen ala Souleymane haɗa kamɓe ko Salman ɓe mari joni noon Souleymane ari tigi tigi honno ɓe daran hande kadi ɓe wi Souleymane ha joni wonti haala maɓɓe وقد تكلمت به العرب في الجاهلية لنن قال الألوسي ليس هذا وسليمان اسم عجمي كلمة عنده إند عجمي ينكور كلا ونا تي ونا لسلي ونا عرب هذا عجمي ينكور وامتنع من الصرف للعلمية والأجمة ونظيره هامان وماهان وشامان سليمان هامان ماهان شامان ɗiɗo fof ko mamnu min asarf wona jibugol ɗon fi tafsir ko mana ɗe inɗe ɗo ɗe jaɓɓata ko wiyete kon kasra ayiyata hay nuka windi Souleymani ayiyata hay nuka wi Souleymani o Souleymanu e Souleymana kala inde wawde noon e haala arabe on hada ko wiyna ko mamnu on min asarf si woni mamnu min asarfi o jaɓata waɗanede kadi tanwin o jaɓata waɗanede tanwin inde ɗen no ɗuuɗi hande ronki ono Ibrahim o yiyata ka windi Ibrahimi ala hay nokku o janggata hay Qur'an on hay nokku ka yiya ton Ibrahimi ko imma Ibrahimu ma Ibrahima wono noon inde buyno toon e haala arabe wona ɗon adda yengo ɗo koye andu Souleymana ɗo ko imma wi'a Souleymanu si ardi ka haala ma inna Souleymana kono wata iwde ɗon fi mulki Souleymana wa ma kafara Souleymanu tawno joni wona Souleymana wiɗen ko Muhammad ko enen ɗo fi mulki Muhammadin kono wireno ɗen fi mulki Muhammadin kono ɓayre kanko jaɓata no kasra ko ɗum waɗi ne fi mulki Souleymane asihr ko ɗo woni ka fokkitano ɗon assihru fi llugati kullu ma latufa ma'khaduhu wa sewnde ha hara goɗɗo wata mimude nde hakke mako nde sewi ko ɗum innete ko hunde sewnde ko ɗum innete mbileyagal e ka langa qala al azhari oɗo ko jannguɗo luga winduɗo defte luga wa aslu sihri sarfu shey'i an haqiqatihi ila gayri woni ko lasli mbile yagal ko ittugol hunde on ka lasli mayre naɓande e alhaali goo ittande ka nde wonni ɗon ka lasli mayre ɗum tigi tigi naɓande e alhaali goo mana a yiyey ɗum ɗo sikka ko ɗum on biini hon kooyaye kono harana biini hon kooya harana biini hon kooya itta ka woni biini hon kooya kon watta kon biini hon goɗɗum ngoo joni mana itta kon ɗo harana ndiyan yi'o ton ɗo hara ko jus yi'o ton sansugol ɗum ɗo ɗum woni lasli on tigi faka anna sahira lamma ara الباطل في صورة الحق لما أرى الباطل في صورة دو كدي سين بوادي دو كدفتر عن دو أنا مال بسين بين وات صاد في صورة الحق
وخيل الشيء على غير حقيقته فقد سحر الشيء عن وجهه بمعنى صرفه معنى ميليجو o holli bone on e photo moƴƴere hunde bonde nde holla wasi ko moƴƴere o majjintini haqiqa hunde nden ɓayde noon haqiqa hunde majjintinama no wawi wasi joni o ittinde e haqiqa mayde on o waɗinde nokku go ɗo kalama koɓe guymo ɓe no woliri ko honɗum faami ɗo ko alusi woli ɗon ɗo wa qala al jawhari wassihru al ukhdatu koko nangata wa kullu ma latufa ma'khadhuhu wa daqqa fa huwa sihr kala hunde nde annduɗa nangugol mayre on no sewi ha feƴƴiti no ɗewli haɗa ko mbileyagal wiyete no wi'e kadi wa saharahu aydan bi ma'na khada'ahu no wi'e kadi hoddugol goɗɗo ɗaynugol mo ɗayna kadi no inne sihr wa qala al-Qurtubi as-sihru asluhu at-tamwihu bil hiyal ɗaynirgol hiila ɗaynirgol goɗɗo hiila wa huwa an yaf'ala as-sahiru ashya'a wa ma'aniya fayukhayyalu lil mashhuri annaha bi khilafi ma hiya bih ma'ana mbilejo on o aray o waɗa goɗɗum wa'itana o milɗaɗo on wondema wona no ɗum ɗo woniri noon woni wona no woniri noon woniri kalladi yara saraba min ba'idin fayukhayyalu ilayhi annahu ma wono goɗɗo sino yaade hoore taraw waɗangal godoron a haynoto goɗɗum nga hoore taraw sikka ko ndiyam sikke ko ndiyam hibbi hoore taraw on ko ɗum innete sarab no wawi wonde kadi e désert ko jaari ni woodi to haynoɗa ka waɗi to sikka ko ndiyam woni e hoore mum ara ha hewta tawa jakka wona kañum hin a yii hunde nden e hino nde a yiine pellet guite maɗe yiine kono so ari jakka tawa wona fusiwɗa yani mbileyagal ngal kono woni waɗirde mana ko ƴettugol hunde nde ala holla on tigi kono ara wona hunde nde no nde woniri ɗum woko ɗaynugol wa huwa mustaqun min sahaddu sabiya ida khada'tahu o ko ɗaynugol o ɗaynugol bobo no inne enno e telan sihir alusi filliti kadi السحر في الأصل مصدر سحر يسحر بفتح العين فيهما إذا أبدى ما يدق ويخفي وهو من المصادر الشاذة ننترت لنا هاي كويته كنوما كو نبسيفوري دوني إن أرتوي معنى سحر أنك تفسير فردوكو تحليل لفظي وانين نواي وانده كو يالتين غل هونده no wawi wonde ko ɗaynugol goɗɗo ma no wawi wadde ko waɗugol goɗɗum e nder goɗɗum fi battingol e goɗɗo ɗin ɗo piye aroye fitna aya noon to wi fitna al fitnatu al ihtibaru wal ibtila'u kala ka nanɗa fitna haray ko darndagol e jarribagol darnagol e jarribagol ko ɗum innete fitna wa minhu qawluhum fatantu dhahaba fi nnar mana mi ƴetti kanŋeje ɗen mi waɗaniɗe fitna mana mi darndike kanŋeje ɗen na jarribagol ɗe mi darndiɗe e siko sila joni noon ka annugol kanŋe haqiqaji ɗen ko siɗa naɓama ka mbayla si a naɓiɗe tun si naadiga nder yiite kala ko wonno tawi wona kanŋe kon ɗum ɗon fof diray kanŋe on kañum moɓodira nokku gootu joni ko noon yani yeeyoɓe kanŋe ɓen kamɓe si addaniɓe jondi kanŋe ɓe ɓenna joni en sunnay en sunnay ko laaɓi o e mum mi sooda ɗum ɗon
yani janɗuɓe ɓen ko noon sooditta kanŋe adday ɗe no woodi ga waɗe ɓe waɗa ɗon ɓe sunna ɗe si sunnama kala ko wonno leydi kala ko wonno kori kala ko wonno sila kala ko wonno janngo tonayi wona kanŋe ɗum ɗon on fof yahay ɗum ɗon fof ƴufay dow kanŋe kañum fendo ley fa amma zabadu fa yadhabu jufaa wa amma ma yanfa'u nnasa fa yamkuthu fil ard on tuma ɗon ɓe yetta ɗum noon ɓe peesa ɓe sooda joni fatana mana ko al ihtibaru no wawi ko woni no wawi darndagol no wawi jarribagol joni noon si tawi ko hunde nde mbaɗa haqqille ni ene dardoto nde woni si tawi nde moƴƴe si e ndaara woni siko moƴƴere siko bonde en essaye woni amma siko neɗɗo ɗawide e jarriboto mo woni fatantu dhahaba fi nnari ida mtahantahu li tarifa jawdatahu min radaatih قال الأزهري جماع معنى الفتنة يعني مو من يرجع معنى فتنة دين فوب كدي دو تاتي الابتلاء الامتحان الاختبار الابتلاء كو جربوا إساي كو كبرة تكون هريكو كا لورهم ونين الامتحان كو ندرنا قول عنده قول كو هنو هونن وعي ما هنو أودو wa'i ma si goɗɗo yani ko honno ndar ma ko dartugol naka qur'ana innama amwalukum wa auladukum fitna oɗo ko honɗum jarrabu ibtila wa qala ta'ala wa laqad fatanna alladhina min qablihim mana ɗo ikhtabarnahum wabtalaynahum ɗo ko Azhari woli ɗo amma al-Jassas wi al-fitnatu ma yadharu bihi halu shay'i fil khayri wa shar ko woni fitna tigi ko holɗum hollata hunde nden no nde wa'i noon tigi ka boni ɗon e ka moƴƴi ɗon kala ko hollata no hunde nden wa'i ko foti kaka moƴƴi ɗo ma kaka boni ɗon ko ɗum ɗon no inne fitna o addi koye a woli kon fi dhahab fala takfur aya on kalima on ay bi taallumi sihri wa istimalihi fala takfur ɗo ko haɗu ɓeyni noon fala takfur a wata yeddu wata yeddir sabu janngugol milankaku ma gollitirgol milankaku mana koyo on tigi janngu e hoore mo gomɗini ko Allah kono hara o gollitirali fil aya isharatun ila anna taalluma sihri kufr qala az-Zamakhshari fala takfur ay fala tata'allam as-sihra mu'taqidan annahu haqqun fatakfur sitta woro seeɗa o doɗa wi janngugol mbilayagal ko keferako oɗo inni sa janngiri mbilayagal ngal ɗa hooli ko goonga hoolagol ko goonga on kono noon addata keferago bi idnillah ay bi iradatihi wa mashi'atihi si innama e dungaye Allah mana e hoddirale Allah e muuyande Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah no hoddiri no muuyi wa fihi dalilun ala anna fi sihri dararan muda'an ɗum ɗon holli wondema jaka e nder mbilankako lorra noon waɗa ton lorra no e nder mbilankako ida sha allahu ta'ala haala baynahu wa bayna almashhur si Allah o muuyi o haɗa battingol mbilankako ngun e hoore mbilɗa ɗon hara o haɗa hara ko mbilɗa kon lorratamo wa ida sha'a khallahu hatta yusibahu ma qaddarahu Allahu ta'ala lah si Allah o muuyi kadi o acca ɗon hara o haɗali mbilayagal ngal hewta mbilɗa ɗon o acca ɗon ko mbilɗa kon hewtamo battina e makko lorramo e koddure makko kanko Allah wa hadha madhhabu salafi fi l asbabi wal musabbibat ko ɗum ɗo woni madhabu karamokoɓe adinoɓe fi sababuji ɗin eko sabbindina ɗi kon bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jon sababuji ɗin noon
allah on hoddira yo ɗi battin ɗi battina ɓerɗu o ko o hoddiri so o hoddiri wata ɗi battin ɗi ɗon ka battinde e sa'i goo inna amini o nanima ya waɗa ko duwanoɗa wadde kon ko waɗiraɗa kon ya waɗa ko waɗiraɗa kon e sa'i goo inna joni mi nawnaali ɗuma o yaha waɗa ha gayna kono battinta e ɗen anndi yiite ngen ka annabi ibrahima to e yiite ngen ko waɗa e magge ko haaliji fof allah no newnan yiite ngen kange yeewo yonge sunnu ka yeehi o yonge sunnu ko golle magge on no yonge sunnu yonge sunnu yonge sunnu ɓayde hewti on noon allah inni an ɗo o wonaya sunnu ɗo ga ɓuɓɓina kadi e hoore no hisira ɓuɓɓinirno hisira yaade si innano yo ɓuɓɓintade o jangitira ɗon ha maaja ko bardan wa salaman mana aɗa ɗo joni yiide ngen nge jaɓitanama golle gen ngo duwano wadde gon allah inni joni wona ɗum ɗon nge waɗata ko goɗɗum ngo alamul asbab on ko no woni allah subahanahu wa taala kanko waɗi yo ndiyan ɗon ɗitu donc o inna joni siɗa faala ɗon ɗutude yaru ndiyan ɗan ɗon ɗita komin ittata ɗon ka kan kono mi ittatama ɗon ka kan ha yara ko ɗum woni alamul asbab komin ittata heege kono mi ittantama heege ha ñaama ya ñaama mi ittane heenge ono ɗum woni alamul asbab laman ishtarahu qala al alusi istabdala ma tatlu shayatinu bi kitabillah ishtarahu ɗo huna ko fana ko wattitugol ɓe ƴetti ko seytanuji ɗin jannata kon ɓe wattiti hari koko ɓe hanuno jogade kon ko deftere allah nde joni noon ɓe acci deftere allah nde ɓe ƴetti ko seytanuji ɗi woni jannude kon wallamo lilibtidai o ɗo lama nishtarahu wona li dey ko lama nishtarahu o ɗo la ko ɓoɓinata laamul ibtida tadkhulu ala almubtada'i wa ala almudari wa tadkhulu ala almadi o naatay e inde la zaydun akbaru minka ala almudari o naata ala almudari himo naata e mum sifa on no wedalan adda misal on mo naata kadi e maadi hara himo wondi e qad laqad samia allahu qawla alladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu agniya o on ko la qad on kanko o yaadiɗo e fiilu maadi samia khallaq fil akhirah mana ɓe ala toon geɓal mana al khalaqu fi lluga no wawa wonde bi mana nasibu geɓal no wawa wonde kadi bi mana al qadr fama laka baytun lada shamikhati wa ma laka fi ghalibin min khalaq mana amara hay e hunde tonɗe قال الزجاج هو النصيب الوافر من الخير وأكثر ما يستعمل في الخير ويكون للشر على قلة إنما خلاقكم أوليكم كجبل كمؤجرة جبل جنال إن المؤجرة كمؤجرة خلاقكم أورا هوتوريد هوتوري وندة كبنة ودانو شروا باعوا أنفسهم به معنى شروا بيي هور مأبه يقال شرى بمعنى اشترى على عرب نهوض شرى معنى جديد معنى أرنا شرى بمعنى اشترى أسودي شرى كدي نوده بمعنى باع ويي من الأضداد بمعنى شرى نواي وندي ويي شرى نواي وندي وسودي كلمة نواي هبدا معنى جديد
ɗo ɓeeɗo kamɓe ko honno ɓe waɗi ɓe yeeyu hoore maɓɓe manam ɓe sooda ɓe yeeyu mana ko honno ɓe waɗi ɓe suɓi ko ɓuri jaasude kon e ɗi ko ɓuri moƴƴude kon lamathubatun mino nane mi addanama misal fi laamu on ok lamathubatun ɗo kadi ka ismu almathubatu ko althawabu waljaza althawabu waljazau mana moƴƴere joddi ay la thawabun wa jazaun azimun min allahi taala ala imanihim wa taqwahum maana ijmali on no juuti seeɗa en darata ɗo ha darsu arayowo on inchallah on tuma ƴetto e maanal ijmali on aren ƴetten asbabu nuzul si aren ka ñawoje al ahkamu shar'iyya rab non ɗon en tertoto ɗum ɗum on tuma aren ka ñawoje inchallah هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم